KBK, odnosno Kosmička biciklistička komisija, odlučila je da započne biciklističko mapiranje kosmosa, počevši od galaksije Mlečni put. Za prvu epizodu, slučajnim odabirom, odabrana je jedna mala planeta, treća planeta zvezdanog sistema, zvezde Sunce, po imenu Zemlja. Ovaj prelepi lokalitet djeluje da je idealan za biciklizam, a ponovo slučajnim odabirom odlučili smo da mapiranje planete Zemlje počnemo od jedne male zemlje na Balkanu po imenu Srbija. Mapiranje Srbije počinjemo na njenom severozapadu. Tu se nalaze dve veoma zanimljive planine, solidna uzvišenja koja tek dalje nam otvaraju planinski masiv zapadne Srbije. To su planine Cer i južnije od nje planina Gučevo. Naše biciklističko putovanje započeli smo u mestu Ribari, tako što smo sa magistralnog puta Šabac-Loznica u ovom mestu skrenuli ka manastiru Petkovica. Zatim smo se istim putem vratili na magistralni put, a nakon toga u mestu Prnjavar smo se odvojili kako bismo obišli manastir Čokešina. Potom smo se opet vratili istim putem do Petkovice, a zatim jednom drugom deonicom puta po Podcerini kretali se sve do manastira Radovašnica. Nakon što smo obišli i ovu svetinju u oblasti planine Cer, krenuli smo ka glavnom usponu na planinu Cer, pritom prošli kroz selo Miloševac i u blizini Tekeriša odvojili se na glavni uspon koji vodi na planinu. Idući ka vrhu planine Cer prošli smo pored Trojanovog grada, a zatim kod Lipovih voda smo ispričali jednu veoma zanimljivu priču vezanu za Cersku bitku. Dokle nam je asfalt dozvoljavao, kretali smo s ovim usponom, a nakon brzog spusta do mesta Tekeriš napravili smo malu pauzu kod spomen Kosturnice. Zatim smo se odvojili na jedan regionalni put koji se prostire južno od planine Cer, između planine Cer i planine Iverak, i ponovo smo se priključili Lipničkom šoru i Lozničkom polju. Loznicu smo zaobišli kao jednu urbanu zonu koja nam nije toliko bitna u ovoj emisiji i u Banji Koviljači smo napravili pauzu u njenom prelepom parku prirode. Nakon kraće pauze počeli smo da vozimo taj famozni uspon na Gučevo koji nije ni malo lak. Uspjeli smo da dođemo do samog vrha i do spomen Kosturnice gdje smo napravili ponovo jednu kraću pauzu. U povratku zastali smo do Gučevskih vajata, prelepog jednog malog restorana koji je u prirodnom ambijentu izgrađen uglavnom od drveta, i tu smo završili i odjavili današnju epizodu. Ovo je jedna prelepa oblast Podrinja, sam severozapad. Kretat ćemo se u serijalu Zapadna Srbija, uglavnom niz Drinu, pratit ćemo i južno, sve u pravcu Ljubovije i Tare. Dobrodošli u Cikloverzum. Projekat koji ima za cilj unapređenje zdravlja pre svega, ali i edukaciju i inspiraciju u sferama biciklizma, prirode i regionalnih lokaliteta. Ja se zovem Slobodan Knežević, takmičar sam biciklističkog kluba Agresiv iz Rume i takmičim se u drumskom biciklizmu u elitnoj kategoriji. Počinjemo serijal mapiranja, biciklističkog mapiranja Srbije, počinjemo od zapadne Srbije. Danas prva epizoda, otišli smo na krajnji severozapad i u današnjoj epizodi predstavit ćemo vam dve naše planine, to su planine Cer i Gučevo pod Banjom Koviljačom. Ove planine su bogate istorijom, savršene su za biciklizam, imaju lepe, odlične uspone, tako da idemo danas ovim putevima malo da vam pokažemo Mačvu, Podcerinu, okolinu reke Jadar, da vidite kako to izgleda ovdje, kako izgleda na ovom prostoru baviti se biciklizmom. Usput ćemo zastati kod nekih naših najpoznatijih spomenika kulture, tako da ostanite sa nama i uživajte. Našu priču o planini Ceru počinjemo ovdje u Podcerini. Nalazimo se sa severne strane planine Cer i došli smo da obiđemo tri manastira koja se nalaze ovdje u blizini. Prvi od ta tri jeste manastir Petkovica koji se vidi iza mene. Nemoguće je da snimamo epizodu o Ceru, a da ne spomenjemo svetinje koje se nalaze na njegovim obroncima. Manastir Petkovica osnovan je u drugoj polovini 13. veka. Ne zna se tačno koga je osnovao, mada u nekim spisima se navodi da je to bio Dragutin Nemanjić. U prvi put u knjigama manastir se spominje u 16. veku. Njegova crkva srušena je u 19. veku, a za njenu obnovu zaslužan je Josif Kurtović, trgovac iz Šapca. Značajno je bilo pismo kojim se Josif obratio mitropolitu kako bi dobio blagoslov za obnovu ove crkve. U jednom delu pisma Josif kaže: "Pobuđen osjećanjima svete pravoslavne vere, želeo bih dati vidljivog dokaza mog vidljivog poštovanja prema našim srpskim pravoslavnim manastirima, mom srcu dragim spomenicima koji u vreme srpskog robovanja behu čuvari pravoslavlja imena i narodnosti naše." I ko bi odoleo ovim rečima, naravno da mu je mitropolit dao dozvolu, te je crkva i obnovljena 1887. godine.
30 godina ranije, 1858. sagrađeni su konaci na sprat. U ovom manastiru nalazi se i čuveni ikonostas, prelepo zdanje našeg slikara Nikole Markovića. Također ovdje se čuva i delić moštiju Svete Petke, a ispod manastira izvire i izvor koji također nosi njeno ime. Napustili smo manastir Petkovica. Postoji još jedan manastir koji zove Petkovica, nalazi se na Fruškoj gori, ne treba ih pomešati. Naravno, oba manastira posvećena Sveti Petki. Idemo do sljedeće svetinje na obroncima Cera. Idemo u pravcu manastira Čokešina. Vratili smo se na regionalni put Šabac-Loznica, odakle smo u mjestu Prnjavor skrenuli ka manastiru Čokešina. Asfalt je očajnog kvaliteta za drumski bicikl. Ovdje je bolje imati neki mountain bike, rupa do rupe, ali preživet ćemo ovu deonicu i kasnije ćemo naići na bolji deo asfalta. Htio sam malo da vam kažem koliko dugo se ja bavim biciklizmom, šta za mene to predstavlja. Ostavio sam cigare 2015. i tako sam počeo da vozim neki obični bicikl po Fruškoj gori. Ja sam iz Drume. Fruška gora je moj teren da ja treniram gotovo svakodnevno. Tako da sam krenuo s nekim običnim biciklom. Ne morate za početak da imate nikakvu fancy mašinu koja je skupa. Dovoljno je bilo šta samo da vas dovede u kondiciju, jer ako odmah nabavite neki dobar bicikl, vi onda i ne znate da prepoznate šta je to što vam on donosi, koji su to neki benefiti u odnosu na neku lošiju mašinu. Tako sam ja krenuo sa nekim čeličnim ramom, da bih tek kasnije, kada sam dublje zašao u ovu priču, kada sam se potpuno zaljubio u ovo, što ćete se nadam i vi uraditi, onda sam kupio neki ozbiljniji bicikl i naravno to je bila motivacija svakog dana malo više, malo brže, malo dalje. Pa sam pomislio možda bi bilo dobro da počnem i da se takmičim. Tako da sam se sad uvukao u ovu priču do guše, što bi se reklo. Prelepi prizori oko nas, mala seoca ovdje razbacana po Ceru. Idemo, kažem vam, u pravcu manastira Čokešina da vidimo tamo kakve nas zanimljivosti čekaju. Cerski manastir nalazi se na nižim obroncima planine Cer. Krećemo se na visinama između 100 i 300 metara, ima dosta kratkih i strmih uspona. Ne žurimo nigde. Ja obožavam maratone. Da, volim da se takmičim, vozim trke u elitnoj kategoriji, ali to nije poenta biciklizma. Poenta biciklizma je upravo ovo što radimo, znači istražujemo našu okolinu. Kažem, ja volim maratone tako 300-400 km, krenem ujutru i onda do večeri. Što se hrane tiče, biciklisti uglavnom troše šećere, ugljeni hidrati su glavni izvor energije. Tek na kraju dana ili ako je vožnja baš predugačka, onda negdje na polovini bude jedan kvalitetniji obrok, neki protein, neko voće i tako dalje. Tako da uglavnom tamanimo banana, bonžita, neka čokoladica, bilo šta što može biti izvor šećera, dok na trkama se uglavnom koriste posebni gelovi u kojima je najčešće izotonični rastvor slatkih i slanih materija, jer kroz znoj gubi se i so, a ne samo energija u vidu šećera. Lepi putići, idemo ka manastiru Čokešina i dalje smo na ovom putu, asfalt se još nije popravio, čekamo neku lepšu deonicu pa da malo ubacimo u treću brzinu. Izgleda da je bio običaj da su manastire gradili uvek u najlepšem delu šume. Tako su ovi cerski manastiri uštekani u prelepe zaseoke gde nisu najviši obronci naravno, ali na te neke visine 200 do 300 metara nadmorske visine, gde je manastir okružen prelepom prirodom, imaju svoj vrt. I ovako već dok se sad penjem uzbrdo kad manastiru, već vidim njegovo prelepo dvorište. Idemo da vidimo ovu lokaciju. Posle samo nekoliko kilometara, evo nas u dvorištu manastira Čokešina. Ovaj manastir smešten je na samom grebenu planine Cer, tako da ne možemo reći ni da je na severnoj niti na južnoj strani. Prelep jedan lokalitet, lepa je šuma u okolini. Ovaj manastir je zadužbina Miloša Obilića, koji je izgradnju počeo uoči Kosovskog boja. Gradnja je obustavljena na inicijativu njegove majke, kada je čula od glasnika da je njen sin Miloš poginuo na Kosovu tačno na Vidovdan 1389. godine. Gradnja je nastavljena tek u 15. veku, zahvaljujući vojvodi Bogdanu Čokeši, lokalnom vlastelinu iz ovog kraja. Manastir je više puta razaran, a u knjigama koje su štampane u Moskvi
Navodi se da je obnovljen 1785. godine. Poslednji put manastir je bio zapaljen 1804. godine za vreme boja na Čokešini, koji je izbio između srpske i turske vojske ovde na jednom obližnjem brdu. Nakon toga manastir više nije razaran i ulagalo se u njegovu obnovu. 1890. godine podignut je ovdje jedan spomenik u dvorištu manastirima čokešinskim junacima i čuvenoj braći Nedić koja su se posebno istakla u ovom boju. 2002. godine počela je značajnija obnova ovog manastira. Odvojili smo se ka selu Radovašnica. Tako se zove manastir treći u ovoj oblasti Pocerja koji ćemo danas da prikažemo. Upravo smo prošli jednu tablu, kaže nagib 11%. Asfalt je i dalje loše kvaliteta za drumski bicikl, ali uspevamo nekako. Što se biciklizma tiče, to je jedna večita borba sa vetrom, bar kad se vozite sami. Ono što možete vidjeti na trkama i u grupnim vožnjama je da oni jedni drugima prave zavetrinu. Osoba koja se nalazi tik iza druge osobe koja je ispred njega 30% svoje energije može da uštedi. Tako da u biciklizmu se dosta svodi i na položaj na biciklu. Recimo želite po ravnom putu da budete brži. To će automatski postići tako što ćete da se prebacite u nizak položaj. I tako smanjite otpor vetra. Strmo je ovde. Malo brdašce. Divlje kupine. Cer je prepun ovog bobičastog voća. Gde god pogledam vidim neke borovnice, kupine, dosta malinjaka ima na ovoj strani. Idemo u pravcu manastira Radovašnica, prelep jedan kraj. Jedina tuga je što je asfalt zaista za drumski bicikl onako malo lošijeg kvaliteta, ali preživećemo, kažem vam. Brdovit teren, valovito, biciklisti uglavnom to preferiraju, niko ne voli skroz ravan teren jer tu bude često vetra, niko ne voli možda ni preveliku neku planinu, doduše ja volim, ali dosta biciklista zazira od nekih jačih uspona, naravno jer su teški, ali u tom i jeste caka, treba samo kontinuirano voziti, savladati te uspone kako biste ojačali i onda vam taj uspon više ne predstavlja problem, a kamoli neko brdašce manjeg tipa, onda prosto počnete da uživate u takvim valovitim predelima i to vam bude neko idealno mjesto da sprovedete neki brdski trening, neke brdske intervale i tako dalje. Lepo je ovdje na Pocerini, idemo dalje u pravcu manastira Radovašnica. Topao dan, 32-3 stepena. Nemojte zaboraviti na vodu. Hidrirajte se redovno, nemojte čekati da vas žeđ sustigne. Evo nas u dvorištu manastira Radovašnica. Dobili smo blagoslov od oca Nikolaja da uđemo u sam manastir, iako sam ovako odeven, bio oduševljen ovom našom pričom. Ovdje je prelepo, manastir je zaista u jednom posebnom delu šume, da kažemo onako uštekan u jedan zaseok. Idemo unutra da vidimo kako izgleda unutrašnjost ove svetkovine. Nalazimo se u prelepom ambijentu dvorišta manastira Radovašnica. Udaljeni smo 23 km od Šapca, na nekih 110 km od Beograda smo. Manastir se nalazi u ovoj jednoj oazi mira, okružen je stoletnim stablima bukve, hrasta i lipe. Manastir je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića, a posvećen je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Pre turskog vremena manastir je bio sagrađen od lomljenog kamena u raškom stilu, pokriven šindrom. U knjigama se prvi put spominje polovinom 16. veka. Iza mene vidi se bela kapela pokrova Presvete Bogorodice. Sagrađena je 1948. godine, a prezidana 1987. U brdu iza manastira, vazdušnom linijom nekoliko kilometara, nalaze se ostaci Kosaninog grada.
mali predah u dvorištu ovog prelepog zdanja. Odavde nastavljamo put u pravcu planine Cer, tačnije uspona sa njegove istočne strane. To je jedina strana gdje je uspon asfaltiran do kraja. Idemo prvo da prođemo kroz selo Miloševac, reći ću vam zašto, a onda idemo na uspon na Cer iz pravca sela Tekeriš. Nemojte zaboravljati, na biciklu morate uzimati hranu redovno. Greška je da već sačekate da budete gladni, znači uzimamo hranu otprilike na svakih sat vremena ako konstantno nekim tempom se krećete i pre svega to su šećeri, u ovom slučaju čokoladna bananica, te kasnije kada ogladim bit će neki konkretniji pravi obrok koji je bogatiji proteinima. Mala pauza ovdje, jedna meditacija u ovom prelepom mestu, pa idemo dalje. Evo nas, konačno smo se domogli asfaltnog puta između Radovašnice i ovog regionalnog puta od Šapca koji ide ka Tekerišu. Prošli smo i pored sela Miloševac gdje je rođen Miloš Obilić. Šljunak, pesak, kamenje, znači nema asfalta. Idealno za neki gravel bicikl, ko se ne razume, to su bicikli koji imaju malo šire gume, imaju malo drugačije prenose, idealni su tako za te podloge, kamenje i tako dalje. Ali vijugav teren, tako da ko tamo trenira mora biti dobar biciklista, mislim. Nije čudo što je Miloš Obilić bio toliko jak ako je radio intervale tu negdje oko Miloševca. Idemo na uspon na planinu Cer. Od ove tačke, tačno gdje se sad nalazim, imamo 8,5 km. Prosječan nagib nam je 5,2%, što spada u neke srednje teške uspone. Vertikalna elevacija od ove tačke do vrha gdje se budemo zaustavili iznosi 443 metra. Dakle, jedan srednje težak uspon za biciklističke standarde, zavisi koliko ste vi u kondiciji. Možda je za nekog ovog preteško koji je tek početnik, ali to je sve normalno. Moj savjet je samo ne odustaj, vozi u kontinuitetu. Idemo malo da se penjemo po Ceru, konačno jedan pravi uspon za danas. Evo nas konačno na glavnom usponu na Cer. Konačno jedan malo bolji uspon, da kažemo strmiji. Međutim i ovdje je nagib solidno blag, možda ovo i vaša baba može da uradi. Cer je planina na severozapadu naše zemlje. Predstavlja tu severnu kapiju Podrinja, koju ne treba pomešati sa pravom kapijom Podrinja koju imamo negdje kod Bajine Bašte. Zajedno sa Fruškom gorom, Slavonskim planinama i Vršačkim planinama, Cer spada u ostrvska uzvišenja nekadašnjeg Panonskog mora. Brojni narodi su stvarali istoriju planine, Iliri, Tribali, Avari, Huni i Sloveni naravno. Rimljani su napravili dva utvrđenja ovdje. Trojanov grad iz 3. veka pre nove ere, pardon, iz 3. veka naše ere. Sad smo otprilike na kilometar do skretanja za taj lokalitet. I Kosanin grad iz 4. veka. Vizantija je također prepoznala ovu lokaciju i ona je napravila svoju izvidnicu Konjuša u 6. veku. Cer prostire se u pravcu severozapad jugoistok, dugačak 15 km, širokog 6. Što se krupnije divljači tiče, ovdje možete vidjeti jelena, srnu, divlju svinju, lisicu, ali ima i neke zaštićene vrste. Ovo je odličan dom za ptice selice. Ima preko 25 vrsta leptira, a posebno je zanimljivo da se ovdje nalazi jedna strogo zaštićena vrsta. U pitanju je daždevnjak salamander, odnosno šareni daždevnjak, crni gušter sa žutim tačkicama po telu, prelepog izgleda. I ovdje na Ceru mu je najveće hranilište u Srbiji. Hladovina koje trenutno nema, koja nas čeka kasnije, dolazi od hrasta, bukve, graba, a ponajviše od drveta po koje je ova planina dobila ime, to je naravno Cer.
Ima dosta divljih kupina, borovnice, tako da, naravno, ovdje je plodno zemljište. Šta i očekivati. Uspon je počeo malo da vijuga. Čujete da sam se malo zadihao. Ali napolju 32 stepena. Ako imate vode, idealna je prilika malo da se osvežite. Kako da znate da li ste hidrirani? Pa ovako. Ako vam je urin taman, niste dovoljno hidrirani. Možda i ne osjetite žeđ u tom trenutku. Ali ako vam je urin taman, vjerojatno ste već zakasnili sa unošenjem vode, uzmite je onda što pre. Idemo pravo ka skretanju za Trojanov grad. Evo nas ovdje kod skretanja za čuveni Trojanov grad, rimsko utvrđenje iz 3. veka. Ima obeležje, ukrošnje, crvene boje, ali slabije se vidi, pogotovo kad ovako sve ozelenije lista. Za ovu priliku morao sam da se preobujem i obuo sam moje specijalne patike za izuzetno teške šumske uslove, kao što vidite. A sad idemo da vidimo gdje je taj čuveni Trojanov grad. Za mnom. Idemo da čujemo tu jezivu priču o najozloglašenijem demonu staroslovenske mitologije, caru Trojanu. Ali on bio perverzan, ljudi moji. Idemo da čujemo priču. Nije ovdje baš za drumski bicikl, ovo su tanke gume, 25 mm širina. Ovo je za gravel bicikli koji smo spomenuli da bi vam trebao i tu negdje oko sela Miloševac, definitivno. Znači neke široke gume sa kramponima. Ima gdje ovdje malo da izravna, gdje nema toliko kamenja, pa sam probao malo da vozim i ide to, ali već posle nekoliko metara se pojavi kamenje, tako da najbezbednije je i za mene i za mog ljubimca da ga ovako nosim na ramen. Nije daleko, tabla kaže 800 metara, znači nekih 10 minuta laganog hoda. Nadam se da i vi imate neki, bar koliko toliko lagan bicikl da možete ovo da uradite. Na kraju krajeva biciklizam se i svodi na ovo, pronaći ovako neko mjesto. Evo idemo ka Trojanovom gradu i sa leve strane ovaj jedan izuzetan vidikovac koji puca na Srem i na Mačvu se pojavio i tamo u daljini, ne znam da li kamera uspeva da zabeleži, vidi se Fruška gora. Ovo je poenta biciklizma, definitivno, ne takmičenje. Takmičenje ima neku svoju tu komponentu biciklizma, ali ja mislim da je ovo sama suština ove aktivnosti. Pauza 5 minuta, popijte vode, nemojte zaboraviti, unesite neki šećer, idemo do Trojanovog grada. Divlji ringlovi usput. Ne, neću ga pojesti. Nije bio lud taj Trojan. Evo nas ispred ostatka ruševina nekadašnjeg Trojanovog grada. Uspjeli smo kroz šumu da dogiljamo do ove tačke, nije bilo preteško. Imaju obeležene stepenice gdje se popeti do ovog lokaliteta. Ovo je rimsko utvrđenje iz 3. veka. Postoje neke legende vezane za ovo mjesto. Jedna je naravno o caru Trojanu. Poznat je u onoj priči u cara Trojana kozje uši. Brojni spisi njega opisuju kao troglavo biće, demona, kažu najozloglašeniji u staroslovenskoj mitologiji. Demon koji je imao jedan izuzetan strah. To je bio strah od sunca, tačnije od sunčeve svetlosti. Trojan je naime bio prikazivan kao konjanik, koji je tako sa 3 glave i sa kozjim ušima. Samo noću se pojavljivao na svom konju gdje je odlazio u Mačvu i prelazio Savu, dolazio do tih nekih predela kako bi obljubljivao žene i mlade devojke. Vuk Karadžić spominje da posebno zanimljivo mu je bilo jedno selo blizu sela Zasavica, koja se nalazi nedaleko od Sremske Mitrovice. Selo se zove Širina, gdje je Trojan svako veče tražio da mu se pripremi jedna devojka, inače će se sav njegov gnev sručiti na to selo. Na početku su stanovnici tog sela bili poslušni, ali u jednom trenutku dojadila im je ta Trojanova igra i pitali su Svetog Dimitrija za savjet šta činiti. Uspjeli su uz pomoć dovitljivosti da stanu na kraj Trojanu. Dovitljivost osobina koja je izuzetno cijenjena ovdje u Mačvi, ali i u Sremu.
Naime, Sveti Dimitrije je znao za Trojanov strah od svetlosti i da ne sme da se nalazi na sunčevoj svetlosti, te je seljanima savjetovao da sljedeći put kada Trojan bude sa ženom, seljaci odseku petlovima jezike, a u njegove zobnice da sipaju zobnice od njegovog konja da sipaju pesak kako bi one bile teške. I tako Trojan nije bio na vreme upozoren da jutro dolazi. Kad je izašao napolje, konji nisu htjeli da se pomaknu jer su zobnice bile preteške, te je on u toj panici pokušavao preko svih ovih sela Mačve, vidjeli ste na onom vidikovcu koliko je to daleko, da se dograbi ovog svog grada. Legenda kaže da je bežeći pred sunčevim zracima izgubio vid u Slepčevićima, ogluveo je u Glušcima, tabane je izgubio u Tabanovićima, a svoj štit u Štitarima. Na kraju kažu da je u Desićima Trojan i nestao. Dakle, ne znamo da li je stigao da se spasi do samog kraja, obzirom da su Desići ovdje negdje u podnožju ispod mene nekoliko kilometara, možda samo 2 vazdušnom linijom. To je legenda o Trojanu, najpoznatija legenda ovdje na Ceru. Prelep jedan lokalitet. Postoji druga legenda da je car Trojan imao 5 ćerki sa cerskom vilom. Njihova imena su Koviljka, Kosana, Soka i Vida. Ime 5 ćerki nikada nije saznao, to je bila kazna od cerske vile zato što primorao je da ona ostane pored njega. Vi izaberite koji mit od ova dva vam se više sviđa. Mi odavde se vraćamo na regionalni put, idemo da se popnemo na vrh planine Cer i da vidimo kakvi se detalji tamo kriju, a tamo nas čeka izuzetno zanimljiva priča o Cerskoj bitci. I evo iznenada pronašli smo Trojana. Našli smo ovu igračkicu na putu, kozije uši. Poneću ga definitivno sa sobom. Nalazimo se ovdje na predeo Lipovih voda. Ispred mene je crkva Svetom Jovanu Šangajskom. Malo kasnije ćemo detaljnije o njoj. Pogledajte kako je prelep ovaj mural iza nas. Cerskim junacima, svetim ratnicima. Naravno, ovdje se odigrala Cerska bitka. Neki još poznaju kao Jadarska bitka. Bio je to sukob između srpske i austro-ugarske vojske avgusta mjeseca 1914. godine. Ona je bila u okviru prve austro-ugarske ofanzive na Srbiju. Desila se u noći 15. avgusta kada su delovi srpske kombinovane divizije primetili austro-ugarske izvidnice na obroncima planine Cer u blizini mesta Tekeriš. Kasnije ćemo otići do Tekeriša pa ćete vidjeti možda gdje su otprilike te izvidnice bile postavljene. Ovo je bila bitka u susretu manevarskog tipa, nije bilo vremena da se kopaju bilo kakvi rovovi. Trajala je svega nekoliko dana, a austrijska vojska potučena je do kolena, zahvaljujući našem genijalnom strategu Stepi Stepanoviću, i srpska vojska odnela je veliku pobedu u ovom sukobu. 24. avgusta srpska vojska ušla je u Šabac, čime se bitka zvanično i završila. Malo da se osvrnemo na pozadinu, 2 mjeseca pre toga, znači 28. juna 1914. godine, srpski student Gavrilo Princip, član udruženja Mlada Bosna, ubio je Franca Ferdinanda, austrijskog prestolonaslednika i naravno to je bio veliki presedan. Austrija je optužila Srbiju da je Beograd organizao ovaj napad. Nastupa period julske krize, kada je Srbija dobila ultimatum u 10 tačaka koji je morala da ispoštuje. Naravno, ultimatum je bio namjerno napravljen kao neprihvatljiv. Srbija ga je odbila i 27. jula, tačnije 28. jula 1914. godine objavljen je rat. Već sljedećeg dana bombardovan je Beograd i ovim događajima počeo je Prvi svjetski rat. Austrijsku vojsku u ovom sukobu predvodio je Oskar Poćorek, germanizovani Slovenac poznat po patološkoj mržnji prema Srbima, dok je srpsku vojsku predvodio Aleksandar I Karađorđević. Njih je bilo oko 200.000, naše vojske oko 185.000, znači samo 15.000 je bila razlika što se tiče broja vojnika, znači ništa drastično. Na kraju bilans je sljedeći: 9.000 mrtvih na njihovoj strani, 3.200 do 3.500 po nekim navodima na našoj. Oni su imali oko 30.000 ranjenih za razliku od srpske vojske koja je imala upola manje oko 15.000 i bilo je 4.500 Austrijanaca koji su bili zarobljeni. Veoma jedan važan deo istorije se ovdje desio. Cerska bitka, Prvi svjetski rat, prosto možete osjetiti, ovdje se može osjetiti u vazduhu da je ovo jedno posebno mesto, dosta bitno za Srbe i za istoriju Srba. Ovdje ćemo malo se zadržimo, jedna kratka pauza,
banana, neki ugljeni hidrati, nemojte na to zaboraviti. Ne čekajte glad, uvek jedite pre nego što osjetite uopšte potrebu da jedete, da ste gladni. Znači, mala pauzica ovdje, nakon toga se spuštamo, jedan brzi spust, idemo u pravcu Tekeriša. Idemo do spomen kosturnice da vidimo tamo kakav je spomenik podignut ovim našim čuvenim borcima, pa ćemo da nastavimo u pravcu Loznice. Pre nego što napustimo ovaj lokalitet, moramo da prikažemo i još jednu svetinju koja se ovdje nalazi, a to je crkva Svetog Jovana Šangajskog. Sa moje desne strane nalazi se crkva Svetog Jovana Šangajskog, posvećena junacima Cerske bitke. Sveti Jovan Šangajski bio je veoma zanimljiva ličnost. Praktikovao je podvig nespavanja, tačnije 40 godina. Navodno ovaj čovjek nije uopšte spavao. Mogli su ga učenici ponekad zateći kako drema na kolenima pred nekom ikonom. Noći uglavnom obilazio svoje učenike i pokrivao ih. U Šangaju u Kini napravio je sirotište Svetog Tihona Zadonskog gdje je udomio 4000 dece koja su bila bez krova nad glavom. Kada su komunisti došli na vlast u Kini 1949. godine, jedva izvukao živu glavu i svojih 10.000 parohijana uspeo je da spase smrti tako što ih je preko Filipina odveo u Ameriku. Nije ih odmah uspeo da odvede u Ameriku, morao se malo zadržati na Filipinima. Bio je 4 godine tamo, tačnije na ostrvu Tubabau, gdje legenda kaže, to je ostrov inače poznato po udarima uragana, za vreme Jovanovog boravka uragani su tamo proredili svoje dejstvo da bi nakon što je on napustio ostrvo i otišao u Ameriku, tačnije u San Francisco, uragani ponovo intenzivirali. Kada je došao u Ameriku, postao je episkop Zapadne Amerike i episkop San Francisco, gdje je podizao škole, sirotišta, menze i bolnice. Umro je 1966. u istom tom San Francisku i njegove mošti nalaze se u jednom od hramova koje je on podigao. Poprilično zanimljiva lokacija. Solidan spust, odličan je asfalt, kažem vam nije neki pretjerani nagib, imaju možda 2-3 krivine koje bi trebali da upamtite kada se penjete i onda ih upamtite pored neke lokacije, da li neko drvo tu prepoznatljivo ili nešto da znate kad se spuštate gdje malo da usporite. Odavde idemo pravo do mesta Tekeriš da vidimo spomen kosturnicu našim junacima Cerske bitke. Evo nas u Tekerišu. Nalazimo se ispred spomen kosturnice koja je podignuta u čast poginulim junacima na Cerskoj bitci. Ovaj spomenik kulture od izuzetnog značaja podignut je 1928. godine. Ovdje je sahranjeno oko 3200 posmrtnih ostataka naših vojnika koji su se borili u Cerskoj bitci, ali ovdje su sahranjeni i određeni Česi koji su se borili na austro-ugarskoj strani. Međutim, htjeli su da se predaju i krenuli su ka srpskim položajima, a na tom putu ih ipak presrela austrijska vojska koja ih je desetkovala. Spomenik iza mene visok je 10,5 metara. Na vrhu ovog spomenika nalazi se orao raširenih krila koji u svom kljunu drži lovorov venac, simbol pobede, mira, ali i večnosti. Lepa lokacija, ovdje se nalazi i biste i spomenici našim generalima, pre svega Stepi Stepanoviću za izuzetno osmišljenu operaciju. Već smo pričali da je dobio čin vojvode za izuzetnu taktiku vezanu za Cersku bitku, zatim Radomiru Putniku, Petru Karađorđevićem i Petru Bojoviću. Prelepo mesto, odavde se možda upravo tamo i na obroncima Cera mogu pretpostaviti da su naši vojnici, članovi Srpske kombinovane divizije i primetili te prve austro-ugarske izvidnice, pa je bitka i počela. Na ovom lokalitetu nalazi se i muzej koji je posvećen Cerskoj bitci, te možemo da pogledamo neke od originalnih crno-belih doduše fotografija iz tog vremena. Poprilično zanimljivo, pogledajte samo brojčano stanje te vojske. Napuštamo ovaj zanimljivi lokalitet u Tekerišu. Idemo dalje, idemo sada putem, ponovo da izađemo na Loznički put, da se priključimo tom putu. Proći ćemo južno ovaj put od Cera. Idemo preko sela Trbosilje, Lešnica, sve ka Lozničkom polju. Asfalt se popravio.
Posle one jedne gravel sekcije lepo je vidjeti gladak asfalt. Idemo dalje ka Trbosilju. U selu Trbosilje prošao sam pored pravoslavne crkve Svete Trojice. Krećem se na zapad, idem da se priključim Lozničkom polju. Izašli smo ponovo na magistralni put ka Loznici. Prelepa su bila sela ovde u Pocerini, Trbosilje, Joševa, Jadranska Lešnica. Kao što vidite, ovaj put ovde je dosta saobraćajem opterećen, pažljivo ovde, držite se skroz desno na putu. Put je ravan, idealna prilika da vežbate položaj na biciklu. Upamtite, dosta ćete brže ići kada se sagnete. Nećemo danas obići Loznicu, jer ovaj naš projekat i nema za cilj neku promociju urbanih zona. Svaki grad je prelep, ima neku svoju priču, ali mi ćemo više malo da se fokusiramo na neke ruralnije predele, neke zaseoke, neka mjesta možda koja niste čuli, gdje je više šume, gdje je više brda i tako dalje. Mi odavde idemo dalje ka Banji Koviljači. Tu ćemo napraviti pauzu u njenom prelepom parku, tako da vidimo se tamo. Nalazimo se u parku Banje Koviljače. Banja Koviljače je naseljeno mjesto ovdje nedaleko od Loznice, udaljeno je svega možda 8-9 km. Ima nešto preko 5000 stanovnika. Ovdje se nalazi ovaj prelepi park u kojem se nalazi specijalna bolnica. Ovo mjesto je postalo banja zbog gučeva jer na njemu izviru termomineralni izvori Banje Koviljače. Ovdje se dalje ljudi leče vodom i blatom. Poprilično je lep ambijent. Kada razmišljate možda vi iz ugla kako treba neka zdravstvena ustanova da izgleda, mada je ovo ustanova za rehabilitaciju. Naravno da neka specijalna bolnica ne može da izgleda u urbanoj sredini ovako, ali prosto ovo jeste jedan ambijent u kojem čovjek može da očekuje da ovo zdravi. Specijalna bolnica ima tradiciju dugu 163 godine. Leče ljude tom mineralnom vodom, blatom, mnoge tehnike imaju, a od 2007. godine ovdje postoji jedan moderni spa centar. Ovdje se također nalazi i kupatilo Kralja Petra, a ovo možda i najlepše zdanje koje možete da vidite iza mene jeste u stvari Kur salon, prelepi restoran, zaista jedno impozantno mjesto. Ovdje je jedna fontana, sad ćete da vidite kako to izgleda. Odavde ćemo da počnemo naš čuveni uspon na Gučevo. Mali predah u Banji Koviljači, neka energija, vodu nemojte zaboraviti, fontana me na to podsjetila. I idemo da napadnemo to Gučevo koje je solidno teže od Cera. Krenuli smo iz Banje Koviljače, odmah na početku, mrtav ugao što bi se reklo. Rampa nekih 13% u krivinama sigurno dostiže i 18. Taj najstrmiji deo iza nas. Dakle, od Banje Koviljače, od onog parka, do vrha Gučeva ima 9,2 km, 7% je prosječan nagib, znači solidno teže nego Cer, a vertikalna elevacija iznosi 642 metra. Znači, dosta ozbiljniji uspon. Doduše, asfalt je odličan, uzdan je, tako da budite oprezni u krivinama, mogu neka kola da vam izlete oprezno. Prelep jedan uspon, ali nemojte toliko biti omađijani ovim prelepim šumama. Pazite se nekog vozila koje vam ide u susret. Sreo sam kolegu iz Loznice, Miroslav Petrović, ima čovjek između 50 i 60 godina. Sasvim solidno gilja ovaj ne tako lak uspon. Gučevo je planina koja se također nalazi na severozapadu naše zemlje, ispod Cera. Dugačka je i također se prostire u istom pravcu kao Cer. U pravcu severozapad jugoistok. Dugačka je 10 km, široka oko 4-5, znači kraća je od Cera, ali je viša. Najviši vrh Gučeva, Crni vrh, na 779 metara nadmorske visine. Dan je malo popustio, sad je oko pola 7 uveče, temperatura je sad prelepa. Ovdje je zahladilo i sad je uživanje penjati ovaj uspon. Planina je dosta bogata vodom, brojni potoci ovdje sa Gučeva otiču ka Jadru i ka Drini, a i rekli smo da termalni izvori Banje Koviljače ovdje izviru. Što se tiče životinja, pored jelena, srne, lisice,
Ovdje se može vidjeti i vuk. Što se biljaka tiče, ima crnog bore i javora, pored ove klasične priče o hrastu, bukvi. Jedna šarena planina. Možete sve ovdje pronaći, a pre svega jednu solidnu visinu i solidan biciklistički uspon. Ovo mi je jedan od omiljenih uspona koje penje. Ovdje žive čak i neke zaštićene vrste životinja. Ptica pupavac, redak primjerak, zatim potočni rak, rak koji preferira samo isključivo čistu vodu. Tako da je ova gučevska voda sigurno dobrog kvaliteta, kao i triton vodozemac. Možda neki se zbune i pomiješaju ga sa gušterom, ali ipak je vodozemac, odaje ga rep i ostatak njegove morfologije. Teško je ovdje. Zadnja petina, rekao bih. Idemo do spomen Kosturnice, iz jednog od najlepših vidikovaca ovdje u zapadnoj Srbiji. Nalazimo se na Gučevu, ovo je Crni vrh, nedaleko odavde, tačnije ta tačka, 779 metara nadmorska visina. Iza mene vidi se Loznica i Drina kako zalama. Ovdje se odigrala i Gučevska bitka u sklopu bitke na Drini. To je nastavak naše priče sa Cera. Ova bitka odigrala se krajem septembra 1914. godine i trajala je sve do novembra, ukupno 55 dana. Bila je u okviru druge ofanzive Austro-Ugarske na Kraljevinu Srbiju. Ovo je bila prva rovovska bitka u Prvom svjetskom ratu. Oskar Poćorek, isti čovjek koji je predvodio Austro-Ugare na Ceru, predvodio je vojsku i htio je po svaku cenu da osvoji Gučevo. Gučevo i Cer su u stvari kapija severozapadne Srbije, a on je htio prodor u centralnu Srbiju. Doveo je ovdje 125.000 vojnika, 150 topova i preko 100 mitraljeza. Srpska strana imala je svega duplo manje i bila je oskudna u municiji. Međutim, srpska strana nije imala kao krajnji cilj ovdje da pobedi, nego je taktika bila samo paralisati njihovu vojsku i artiljeriju kako ne bi prodrli dublje u državu i kako bi se na vreme ostatak vojske reformirao i kako bi se neka jača odbrana organizovala. Ovdje su vođene jedna od najkrvavijih bitaka. Rovovi su bili udaljeni na nekim mjestima čak i manje od 10 metara jedan od drugog. Poćorek je toliko bio u želji, da tako kažem, da osvoji ovo mjesto, da je ovdje na ovu tačku i na kotu 708 ovdje na Gučevu poslao zagrebačku pukovniju koja je naravno došla ovdje, bila je ozloglašena po nekim zločinima po Mačvi, došla je ovdje da pomogne Austro-Ugarima. U ovoj pukovniji ratovali su i Josip Broz Tito, zatim Vlatko Maček, Miroslav Krleža, sve neke figure koje su kasnije odigrale važnu ulogu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ali i kasnije u Jugoslaviji. Srpsku stranu branio je Draža Mihajlović, učesnik dva Balkanska rata i učesnik Cerske bitke. Na prvom sukobu, kada su se Draža i Tito našli na suprotnim stranama, Draža je pobedio, Titova vojska je tada se morala povući. Međutim, Srbija je bila očajna što se tiče municije, što se tiče opreme. Postoji izveštaj kako su komandanti tražili od saveznika bilo kakvu pomoć jer su srpski ratnici bosi ratovali po Gučevu. Koristili su Drinsku stranu Gučeva zato što je ona bila izvorima razrivena i tu je bilo dosta strmih jama i dubokih gdje su se mogli sakriti i napraviti neku nenadanu sačekušu neprijatelju. Poznata je priča o braći Tomići. Tomić je bio jedan od minera koji uz pomoć rudara uspeo da prvo locira položaj neprijatelja, a zatim da iskopaju rudnik, tačnije tunel, koji je bio jedan deo rudnika i odatle su nastavili da kopaju jedan tunel dok nisu došli ispod neprijatelja i minirali ga ispod njegovih nogu. Dosta zanimljivih priča nalazi se ovdje na Gučevu, ali definitivno je ovo jedno mjesto krvave bitke. Front je ovdje bio svega 10 km dugačak, a ratovalo je 180.000 ljudi. Stari Podrinjci kažu da se u vreme posle bitke mogla vidjeti sablasna zelenkasta svetlost kako treperi sa vrha planine, jer nije bilo toliko drveća, bilo je oguljeno od artiljerije, a bilo je hiljade nepokopanih tela. Svečano jedno mjesto, prelep pogled, veoma zanimljiv i jedan veoma brutalan biciklistički uspon do ovde. Ovdje ćemo da napravimo kratak predah, nemamo previše vremena, sunce zalazi i idemo na jedan brzi spust u pravcu Banje Koviljače, ali ćemo zastati na jednom mjestu u Gučevskim Bajatima da pojedemo konačno nešto malo konkretnije. Uživajte u kadrovima. Miroslav vozi neki MTB bicikl i vidi se da dobro poznaje ove krivine. Pazite se na Gučevu, ima dosta serpentina.
spust je bio odličan. Miroslav mi je pravio društvo. On je nastavio ka Loznici. Mi smo ovdje stali u Gučevskim Vajatima kod mog prijatelja Vlade. Vreme je konačno za jedan konkretan has. Umirem od gladi. Idemo. Ćao, dobrodošao. Zdravo, Dobro vas našao. Hvala. Izvolite, kako ste? Odlično, vi? Umorno. Odlično. Ima nešto da se klopa. Sve za vas pripremljeno, bit će nam drago što ste naši gosti i ti što si naš gost. Izvolite. Idemo. Hvala. Izvolite. Hoćemo tamo? Tamo. Izvoli. Mašin. Da, ovo je da se vratiš sa njim. Izvolite. Hvala. Sve je spremno i već nas čeka. Sve vas čeka, pošto ste puno gladni, sve vas čeka. Evo ovdje me je Vlada udomio prelepo mesto Gučevski Vajati. Otprilike negdje na sredini ovog uspona za Gučevo. Malo mesto, onako djeluje dosta privatna atmosfera. Većina ovdje ambijenta je napravljeno od drveta, baš onako kako ja volim. Vlado, još jednom ćao, hvala ti za ovo gostovanje. Kaži mojim gledalacima tačnije, kako ide ovdje biznis, kako si započeo biznis, kako ga održavaš. Kaži mi nešto o Planini Gučo. Šta za tebe predstavlja ovo mjesto? Pa evo ovako, započeli smo ovaj biznis 2003. Imali smo svoj biznis u Loznici i rešili smo, pošto Planina Gučevo, da kažemo, nije nešto bila, da kažemo, zastupljena u turizmu Srbije, i mi smo rešili da ovdje pokrenemo biznis porodičan. Pošto je ovo porodičan biznis, tu smo uključeni roditelji, ja i supruga, i krenuli smo 2003. sa ovim objektom koji se nalazi pored nas, i tu smo krenuli da radimo đački i sportski turizam. Vremenom neke ekskurzije, učenici od 1. do 4. razreda, sportske ekipe, leti, a ovaj deo ovdje gdje sad ja i ti sedimo, u ovom našem malom kutku, smo započeli 2008. 1. maja, znači eto punih 14 godina kako etno kompleks Gučevski Vajati postoji i kako se širi. Kako smo došli na ideju njega, to je priča neka koja smo i mi čuli, pa smo krenuli da je nastavimo. Na ovom mjestu gdje se nalazi naš restoran, nekih davnih 70. i 60. godina, tu je bila poznata Fićina kafana, jedna jedina u ovom ovdje delu, i temelji te kafane su ostali dalje tu, i mi smo pokrenuli restoran etno i na mjestu Fićine kafane. Iz tog etno restorana je krenula priča Vajata. Prvo smo napravili Vajat lipa, posle toga Vajat trešnja, Vajat ruža i Vajat malina. Za one mlađe gledalce koji ne znaju, šta je Vajat? Stara tradicionalna kućica u kojoj su mladenci proveli prvu bračnu noć. Jedino kod nas što se razlikuje što na krevetima nemamo slamu, nego su dušeci malo. Jel imaš prozore? Imaju prozore. Ja mislim da pravi Vajati nemaju prozore. Pravi Vajati nemaju prozore, naši su malo savremeni, opremljeni da kažem za današnje vreme. U planu je izgradnja, započeli smo i 5. Vajata. Prošle godine za vreme korone smo uradili bazen otvorenog tipa za naše goste. Imaš i bazen? Da, iza se nalazi otvoreni bazen koji smo prošle godine pustili. Što se tiče... Ovdje imaš neke smještene kapacitete? Da, imamo 4 Vajata, u ta 4 Vajata može da smesti 12 gostiju, a u objekat pored nas može da smesti 120 gostiju. Tamo je 30 soba, kompletno opremljenih sa posebnim restoranom, salom za seminare, sastanke, sve. To je odličan kapacitet. Da, to je posebno, znači za seminare i ostalo. Kaži mi ovdje kod tebe neki gladni biciklista ako počne da mu se javlja stomak, što bi se reklo, šta on tu može da smaže pa da utoli glad? Pa da ti kažem, može da smaže našu, što mi preporučujemo za naše goste, našu gučevsku dasku. Biće daska. Posle toga će biti jedna dobra čorba. Biće i čorba, a posle toga će biti ono što mi volimo isto za naše gladne goste, zapečene kolenice u kajmaku. Tako da posle toga vam samo preostaje da smestimo vas u Vajat da prespavate. Ili u bazen. Ajmo da te neke kolenice iznesemo, mi smo onako ogladneli pa ćemo da nastavimo priču. Naravno. Ovo je za početak, ovo je za početak. Rekao si da si puno gladan, tako da je to za početak. I sad moraš od svakog da degustiraš. Baš od svakog? Ne moraš od travkice, ali ostalo moraš. Ova daska ima 70 cm. Da. Da krenemo... Pa šta, šunka, šta, idemo?
Vidi, ne mogu samo šećer jesti cijel dan, razumiješ? Tačno. Ovo je sad da nadoknadiš sve. To je taj udar soli koji mi je trebao. Kao što vidite, poznata daska iz Gučevskih. Hvaljate, kako si rekao da je zoveš? Gučevska daska. Gučevska daska. I mali joj kraja kad pogledamo odavde. Ovo ćemo da ugasimo snimanje da možemo da se opustimo i da obrstimo ovu dasku. Stiglo je glavno jelo. Vlada nam je ovdje spremio za pečenu kolenicu u kajmaku. Ovu dasku smo odrali. Ostalo je još nešto malo, ali pogledajte koliko je to. Boga mi za 10 ljudi. Ovo je, možda sam preto, možda 8 ljudi. Ali ako si u stvari gladni biciklista. Da, gladni biciklista, računa se puta 3. Vlada i ja idemo da mastračimo ovu kolenicu. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Nadam se da vam se svidjela ova priča, ova jedna kulturno-istorijsko-biciklistička priča. Počeli smo da mapiramo zapadnu Srbiju. Ovo je bila prva epizoda Cer i Gučevo, sam severozapad Srbije. Ostanite uz nas, vidimo se u sljedećoj epizodi.